pisan kumini jani. Kamu ngalih gay kewa, main ngalih gay kewa. Kanggoang ya, jadi pengacara, pengangguran lebihan acara. Beli jaya nih terus naik tiang. Sabar beli, iraga tuh harus usaha. Karena usaha tuh gusti lakarnya nak hasil beli. Bujit tiang. Itu jegeng, usaha sebuah hasil lah nih sih ngabe kerjaan. Sabar beli. Kini agar nengalah tunangan jegeng. Buki membuat belayak, kadirase, bedek, berjemuh bangsing di Banjar. Kangjang deh, telah tunangan saya beli. Engken je keadaan beli nih, yang kau tetap saat itu kan beli, saat dia hidup semati beli. Semut tuh, bila akan berjanji, akan ngantenang putu, ngai hidup putu bahagia. Enggak beli. Duh, ngalah panak juga taha besik. Muka batun buluan ngelintik taha besik. Tuh. Meme kadang pingkar belah orangnya ini ber. Ada pesan tuh ngalih tunangan cara gede jaya tuh. Tulis nanti gaya apa gelang aja Jani. Gayanya nawang tuah aja kelot kemul main. Salah gaya apa ya Jani. Duh, marah kene iri banget tuh teken panah pisagane tuh benganten. Nanturnan suge. Tanahnya bias pasih namanya. Meme, semengan sebab buka becicane ujangan uci. Beli jaya tuh anak laki-laki dalam tiangi me. Wih, senengan gue nih. Apa sih yang mau tahu? Hah? Nih beli tutur ateh nih buaya umurnya nyandang subenganten tuh aliam purnan di sugian deh bang ngalih purnan cara gede jaya tuh silah apa gede jaya Bangun tuh bapak orang johin gede jaya pengangguran lakar kewan yang tanggung jawabnya semua mekunan. Ya son meme aja bapak dan tiang ngejuan beli jaya. Tiang kau tetep nanti jak beli jaya. Duh beli nyerah yang orang ratih panak nih sayangan meme dot nyai bahagia mekunan singkuangan apa di kedituan. Aman rakyat mulai sekan demen tur yakin jak gede jaya. Batu kang restuin kewala apa gede jaya nyak nentane. Aman sing deh nganten jaya. Nah aman begitu keputusan meme jak bapak tiang jalanin apang tiang nganteng jak beli jaya. Ben Jepang tiang ngomong jak beli jaya. Kelisen cerita Ratih ngomong teken jaya. Gede jaya kesiap to ragu. Kenane krana sentana punika sujatane kewah tur statusane istri secara adat dados purse, status ane lanang dados perdana. Nanging ulian gede jaya mawayang kadang tekening putu Ratih, ia nyak nyentana. Dia stun bat kenane yening nyalanang nyentana. Sasuwurne ia maitungan ngajak Ratih, lantas jaya mulai lakar maitungan teken memennya nih. Beli ben bapan tiangin dan tiang nganten. Iraga lakar banget restu yang belinya yang tane. Si ada cara lelo, nyentan itu kagak gede, beli nak muani, kewa lakar nyentane. Nah, demi Adi beli lakar berkorban. Biasa dekat Jumah beli lakar moran malu jak mimi. Mi, dia lakar ada tuturang jak mimi. Lakar ngomong apa deh? Mimi subuh nawang, tiang tresna sarang putu Ratih. Memen bapaknya setuju tiang nganteng sarang Ratih. Tapi tiang tuh nenek nyentane. Kengken sarang Mimi sarang tiang. Gede, nyentane tuh tak iyu konsekuensinya. Mimi ngerti maksud Mimi lan bapak ini Ratih yang lesen tane. Untuk rane, ia ngelar teberane.
Dia senyak kehilangan panaknya, terus senyak panaknya hidup kewa. Nah kan dia kena gede nih, nak nyanan tuh gede nih nyalanang. Nggih mi, jangan lakarnya nyentane, kengken je kewe nyentane, jangan lakarnya alana. Gede gede. Pawiwahan Gede Jaya Kamandanu lan Putu Rati Apsari kagelaran ritat kala saseh kapat. Kartika masa bulan sani paling romantis ring sistem kalender Bali. Ring saseh puniki bulan purnamane masih narap paling kalang keanggapan bulan sani malimpah paije. Galisun cerita, Gede Jaya lan Putu Rati sampun 5 bulan batalen radio. Nanging Gede Jaya solane obah. Ia jani demen memotoh lan mamunya. Ingat kena cicing. Hei, ini be, malah mantu tulah. Agak ini memotoh sebelah wae. Ini kenapa ngelapis? Ada apa nih Uyut? Nanti mana ini kini gak ada yang guna. Belum. Beli Jaya, diolas beli. Suruh di magen moto. Ulian tipe belinya ngajakin beli, kati soal belinya berubah. Beli ada jadi tusin cari hidan. Ingo beli, sing ada kekayaannya cocok. Di rumah ngoyong stres, madul ngatur. Kan bebotoh makan emak gak ini. Beli sebelum menjanji lakar starte ngaidot yang bayi. Nanging apa nih Jani? Soal belinya sebelen. Hah? Nih, tiang sing kuat ngalanang mi, sing adil bagi tiang nyentane drike, sing kuat tiang nyentane, tuwon derajat tiangnya dari nak muani drike. Bebidan lebih ngorain deh. Nyentana tuh sing halo, jadi gede mare nyesel. Ampura mi, ulian tiang mau wayang gadang sang ngeluh Putu Rati. Jadinya senyak, jadi harus jalanan tuh. Dia kali gaya itu, sehingga kali gaya pasti dia bisa ke rata balik ke Tapi, tiang mulai mana? Duh, ini bukiman mantu dalam sangut merdah tualen. Mare bangun, mamah dogen gak ini kayak motoh, way-wayan. Beda sih itu jak beli gede. Nak benar punya memene tuh. Batu, ini sarang hati, jangan nas ampura, makin jangan akan selek ngali gai, jangan akan sebut emak gai botol apa, jangan nas ampura. Gamungan keladi jahe. Enak mulus aja. Buktian laki nawar. Udah mau dogen. Gede Jaya, yang cai dia mau buah jaka. Yang masunas ampura. Ulian mebakan tiangi, beli kanti sayur buat makanah. Ampura beli, yang nak seken satia teken beli. Sesampun ento, Putu Ratih lan Gede Jaya nyalanang kehidupan makronan sane bahagia lan harmonis.